nije mene dostojan. I tako je ovaj svetitelj pokazao da je dostojan i on i njegova zemlja, jer su poneli krst svoj i krenuli za Hristom. Zemaljsko carstvo istinu maleno, sve je taština, a život je sanjka i san. Nebeskog carstvo je mjesto odakle obleže svaki bol i tuga i uzvisanje. Carstvo vladavine, nesebične ljubavi, koje izvide iz najčudesnijeg izvora Svete Trojice, Oca, Sina i Svetoga Duha. Crkva je zajednica sveti, jedina vrata kroz koje se ulazi u Carstvo Božje. Veliki i svešteni knez Lazar, koga danas proslavljamo, ukazuje na carstvo za koje si on opredelio i danas nas njegova žrtva opominje da ostavimo prolazno i smjerno i po daru slobode svoje od Boga imamo, prepoznamo večno i neprolazno u njemu, počinimo sopstveni život, da sami sebe i sav život svoj Bogu predamo. Nama danas nije neophodna krvna žrtva da bismo zadobili spasenje. Dovoljno je da vjerujemo i da živimo spremni da se svakoga časa odazovemo na Božji poziv, da smo uvijek spremni da na njegovu ljubav odgovorimo ljubavlju i žrtvom. Sveta liturgija je djelo spasenja zajednice svetih koji čekaju nezalaznu svjetlost nevečernjeg dana u Carstvu Božjem. Crkva je ukrašena likovima divnih svetitelja koji su lučezarne zvijezde koje rod čovječji upućuje ka jedinom smislenom životu u Kristu. Nije lako živjeti ovaj život koji nas uči i vaspitava često na vrlo surov način. Deca smo Božja, trudimo se da i tako živimo sa svešću i bdenjem nad sopstvenim bićem, sa povjerenjem u promisao i ljubav Božji. Suludo je, pored ovakvih borostosa i uzora, tumarati ovim svetom bez smisla. Smisao je u Bogu koji u svoju desnicu drži sve. Smislen je svaki korak načinjen ka večnosti. Svaka suza, svaki uzdah, svaka nada koju imamo smislena je ako se upućuje Bogu, jer je On nada beznadežnim i pomoćnim vitlarima burom. Tako nas uči Sveto pismo. Danas posljednji sveti knez Lazar, da nam izoštri i duhovni i da mi od ovoga dana progledamo očima koji vide drugi realnost Carstva Božje kroz najsavršeniju ikonu ovdje na zemlji, Svetu liturgiju. Neka nam bude uzor vere i pobožnosti, hrabrosti i odlučnosti, mudrosti i smirenja ovaj vrlinski car i učenik. Da njegovim koracima dostojno koračamo, da se na njegove podvige i žrtvu ugledamo i da se njegovim opredeljenjem za večno i neprolazno uvijek opredeljujemo i na posljedku da se njegovim svetim molitvama spasemo. Amen. A sad idemo dole u kripti, da održimo pomen Paračka.